A group of Congolese protesters gathered in Washington, D.C. this week, raising alarm over what they describe as targeted violence against the Banyamulenge community in the eastern DRC Republic of Congo. Banyarwandakazi banyarwanda ndi mupende wongeye kwifuza kubagezaho iki kiganiro mbwirwaruhame inshuti bavandimwe mu minsi ishize hano iwacu muri Amerika muri Washington DC habaye imyigaragambyo aho bamwe bita abanyamurenge n'abanyamurenge nyakuri bagaragaje ko bashaka ubutabera ariko isesenguye neza iyi myigaragambyo usanga hari byinshi bikwiriye kwibazwaho. Icya mbere, hagaragaye ko umubare munini w'abari muri iyo myigaragambyo ari urubyiruko rw'abanyarwanda, cyane cyane abamenyerewe nk'intore z'ubutegetsi bwa Kagame. Hari amakuru avuga ko bamwe muri bariya bose mwabonye bigaragambya baza muri iki gihugu cya Amerika mu buryo bwa fraude, barahawe ibyangombwa by'impunzi nk'abanyamurenge kandi mu by'ukuri ari abanyarwanda. Hakaba hari n'abari abanyamurenge rero Kagame yagize ibikoresho kimwe n'abatutsi bo muri Kongo bose nk'uko mpora mbivuga. Ibi rero berekana ko bari abantu bari kuri gahunda gusa za Kagame zo kwihorera, zo kuritariyetinga ku bibazo iyi leta ya Amerika imaze igihe imubuza guteza muri Kongo. Biriya bivanze no kujisha kwinshi. Kagame arimo guteza hirya no hino kugira ngo akomeze avurunge abayenga time ngo abari muri Kongo. Ibi bintu rero bitumwa hibaza niba iyi myigaragambyo itari igice cy'umugambi mugari wa leta ya Kagame wo kuyobya uburari ku bikorwa arimo gukorera muri Kongo kandi akunzwe kubuzwa cyane n'iki gihugu baje gukoramo imyigaragambyo ya Amerika. Intego yaba ari ugushaka kwerekana ko u Rwanda ngo ruri gutabara abatutsi nk'uko Kagame yabigize narrative, mu gihe hari abandi bavuga yuko ari uburyo bwo guhisha uruhare rwa Kagame muri ariya makimbirane ari mu karere kose. Ku rundi ruhande ariko hari abandi banyamurenge n'abakongomani b'abatutsi cyangwa abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri Kongo n'abandi banyekongo muri rusange b'amoko atandukanye bavuga mu buryo bweruye ko batishimiye ibikorwa Kagame amaze imyaka 30 akora muri Kongo by'ubugizi bwa nabi, byo gusahura, byo kwica abantu no kwicisha abantu. Bamaze kubarirwa mu mamiliyoni agera muri 10 y'abakongomani bapfuye muri iki gihe cyose. Banyarwandakazi banyarwanda, ntabwo ari byo, ntabwo bizaba byo, ntabwo ari za ngoma za kera zo mu Rwanda za cyami zateraga ngo zagura u Rwanda. Aka Kagame yarakaguye, ntabwo gakora muri siyerikire ya 21. Abo bantu rero
b'abanyekongo bari ku rundi ruhande rudashyigikiye ibya Kagame, rudakoreshwa na Kagame, bavuga ko bamaze igihe kinini babazwa n'iyi ntambara n'umutekano muke itera, kandi baramagana Kagame n'imitwe arimo gushyigikira y'uko yava muri Kongo vuba na bwangu. Mwarabonye bajya kurenga na perezida w'u Burundi, barivugira ku mugaragaro, baruzuye muri Kongo, tuvugana nabo turabazi, badashaka ibi bintu, badashaka iyi madness ya Kagame yanze kurekura. By'umwihariko abantu baramagana umutwe wa M23 ufashwa na Kigali, nubwo u Rwanda rutabikozwa yuko rubikora. Abawunenga bavuga ko ukoreshwa nk'igikoresho cya politiki n'igisirikare mu nyungu z'u Rwanda rwa Kagame mu kwigaruriza uburasirazuba bwa Kongo. N'ubu byarabaye, bivuga ko abantu bose bimukiye muri Kongo, sinzi ni mu nyungu zande, sinzi icyo bibaza, sinzi n'umuntu muzima utekereza kwimukira muri Kongo atari umukongomani ngo agiye guturayo, nk'uko tubyumva bimeze. Ikindi kigaragara ni uko hari igice kinini cy'abatutsi bo muri North Kivu na South Kivu badashyigikiye ko u Rwanda rwivanga muri biriya bibazo, ahubwo benshi muri bo bavuga ko bashyigikiye leta ya Kongo kandi bashaka ibisubizo bibonerwa mu gihugu cya Kongo imbere. Ibi byose bituma twibaza gutya: iyi myigaragambyo ibera hano muri Amerika, Washington, igamije iki? Ese ni ijwi ry'abaturage ryigenga koko, cyangwa ni ibikoresho bya politiki ikoreshwa mu nyungu z'ubutegetsi bwa Kigali? Muri iki gihe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba impande zombi z'u Rwanda na Kongo guhagarika imirwano, bigasaba n'u Rwanda ko ruva muri Kongo rukavanamo ingabo zarwo zaramenyekanye, rukava mu gushyigikira M23. M23 ibibazo byayo bigakemuka binyuze mu mahoro, ikavuga ibyo ishatse, ikumvwa, hakaba negotiation, hakazaba amahoro. Icy'ingenzi ni uko amahoro arambye muri Kongo azagerezwaho binyuze mu kuri n'ubufatanye bw'abakongomani, hatarimo uruhare rwa Kagame. Batutsikazi ba Kongo, Kagame arabashuka agiye kuzabamarisha. Kagame arimo aracunga ingabo ye, araporoteja ingoma ye. Mwarabakoresha, ejo bundi Kagame azerekera rya muzasigana n'abakongomani bene wanyu mufite ibibazo, ntabwo azabatabara. Gukoresha rero abaturage nk'ibi bya Kagame nk'ibikoresho bya politiki ntibishobora kuzatanga umuti urambye muri Kongo. Mwese murakoze, mugira amahoro.